Ti mentoaso Telegraph Democrat ni Yaman Penny John Dramani Mahama Penny Fwawodo wabo wo mudin so won konya hwehwemu fa ya mamra constitution no mu no wo se wo trust say wo mo be ye de be spy ebema like obia eho beto no hu se niema we bibie koso eho asem Telegraph Democrat no so de aba ora Ato force in case no so you see AG ya twen asensen and so eno ho no Sam George and running ti ya nantem ti wakasa Wokope 13 na Telegraph Democrat no e aba se obema Ghana ye Africa number 1 AI wo ebibre amemu they say AI na no a na de yekoba nti eno so eho asem eno no Telegraph Democrat no ene de abene nsem afoforo buje bra na wakenkan Ghanaian Times Democrat no so e de aba mampani de to constitutional review committee nanim say wo mo engage citizens no obia yanye adwen kakran sa na atumi aboa ama adwen poni adwen sie no so agina brane eho asem Ghanaian Times de aba na fe owura Tala Muhammad so GMOs no obehwe na ya hwehwe niema mu say ye betumi aboa ya safety because so beto carrot a ubewie ubebum na as a dua na hemfifi na pai green bee na semutenten abna nti say ama vegetables die kra ye dene nti owura muntala ya boni dini say wo mehwe environment so no na some ode atudwa enso eni afi Dr. Mpofo ne kwakubo hin case no so AG no so say no ntwamu no a nti ano so ho asem no Labour Minister owura Rashid Pepo ono so enie obebo Ghana ye dwuma yefo nyina nso eho eban de oba ye yode be mo oba de be ma ye be yode be ma no na say equality no be ye dwuma papa no so ho asem no the custodian Democrat ano so afenomakin enie nra ye say per omo headline no afenomakin grills Mahamas boy over CJ anti-gay bill. They say some Nete George ya boni din so on communications so and also enrade omo fa dani nyina no ho asem ene committee na yatie so onye hwehwemu emfa omunye review emfa constitution no ho no eno so custodian no e de aba eno ene ensem no sa so ena ewa ha fe the daily satellite foforo ewo mu wa ha no cholera outbreak 43 deaths 480 infections in 5 regions into page 9 ya the daily satellite ebe mo regions no cholera no so e de him ewo mu eho asem no offensive youth also abontrene say action over delay chieftaincy case na say mansutwen bi ekoso na himsemu no delay kakra bi a o metempanifo nka ti eno no abena mawie the bonkrata no okay nti me kwam